narua mbumite kithimene kia ruji rwa moyo gutatuji twa moyo ntauma gutatuji twa kathima mbumite gutatuji twa moyo nontu bwa moyo jwakwa na ningi nontu bwa kinya uturo bura bukeja kankuire gwe kithomo kia evangelio kana injili kia narua kiriaragia iguru ria mamajuzi kana arevi bara baumirirwe ni njata beta kuriongira kana Yesu Kristo. Yani leo ilikuwa Epiphany ama kufunuliwa kwake mtoto Yesu na kujulisha ulimwengu ya kwamba mfalme wa wafalme amezaliwa. Wonderful. Na unapoona pale mamajuzi wakiongozwa na nyota walifika wakaona hakuna nyota ama hawaioni tena, a confusion was brought intentionally by God so that the message of the king who was born to reach to the king of that time, King Herod, na ili aweze kujua kwamba mfalme wa wafalme amezaliwa. And that was the intention of God. Na unaona akiwaambia tu, yani it makes me even feel angry kwa sababu yani nakasirika, si njaa, nakasirika kwa sababu huyu King Herod ukimwangalia anawaambia eteni na buthithie uchunkuni kabisa kabisa na buicokere aja bukimbira nara kana gaciariri kana nara munene wa nene aciariri kenda kinyani mbeta kumukethia na kumugonga, yani ili hata mimi niende nikamwabudu. Do you think intention ya King Herod ilikuwa kumwabudu? Kama ilikuwa kumwabudu, then malaika ama wale mamajuzi hawangeonywa katika ndoto wasirudi ile njia. So it's upon you to realize that egitari onthe when